hari abantu umuririmbyi yavuze ngo yemwe abitanga ubufuti, hari abantu basenga uburyo butemewe, hari abantu mvuze ngo butemewe si ukuvuga ngo bwemewe n'igihugu canke bwemewe n'ishengero usengamwo, no, butemewe n'ijambo ry'Imana. Hari abantu basenga uburyo bunyuranye n'ijambo ry'Imana, hari abantu bihana uburyo butemewe n'ijambo ry'Imana, hari abantu bisonzesha uburyo butemewe n'ijambo ry'Imana. Mu ijambo rimwe noneho ndavyibuka no mu igitabo cy'abavugishwa n'Imana Yeremiya, hari ahantu handitse yuko abanyisirayeli ngo bavugwa imirenzako. Hari igihe umuntu rirakora uburyo akitwa ngo reka akora Imana ariko ayikorera mu buryo butemewe. Iyo umuntu abikoze muri ubwo buryo rero ntacyo bimumarira. Intahingirakamaro TV. Umwami Yesu arindeze niwatanga amajambo, umunyabyaha ngo renguka wumva iby'ubugingo, atugirira ubuntu akatwiyegereza, amajambo meza cyane yo kunera umunezero, niyo meza ndayakunda ntahatanezera. Bakunzi beza b'intahingirakamaro, ndabaramukije, ndongeye kugaruka kugira dukomeze n'igice kigira 13 c'igitabo ca kabiri c'ingenzi twataziriye mu Kristokazi, nkuko igitabo ca mbere c'ingenzi benshi bakizi kw'izina rya mu Kristo. Ni Fabrice Nimfasha muri kumwe kuri mikro, ndiko nsoma igitabo cy'ikinyarwanda ko tutakirose mu Kirundi, ariko turiko turakibategurira nkuko mwagumye mubisaba. Mu buhinga bw'ivyuma ni Eliya. Televiziyo muri ko murakurikirana n'Intahingirakamaro TV, ushobora kuja kuri YouTube ukandika Intahingirakamaro TV, kongera ko rimwe TV1. Ndatahije bene data mwese mudukurikirana, reka nsenge hama dukomeze mu izina rya Kristo Yesu. Mana ndagushimiye kunyongeye kano karyo kugira ngo nshishikare kwigisha ubwoko bwawe nkuko nanje uri kuranyigisha kandi wanyigishije. Komeza ubane nanje, ukomeze ubane n'Intahingirakamaro, ukomeze ubane n'abagukunda bose bakwipfuza, usokomeze kudusendagiza kugeza utugejeje mu ijuru. Ndabisabye mu izina ryawe ryera Kristo Yesu wabambwe. Amen. Twari tugeze ku gihe cya 12, twari tugeze aho wa muhungu wa mu Kristo canke wa mu Kristo kazi Matayo yari yariye ibyo kurya bitemewe kuribwa n'abakristo, hanyuma cyaragwara, aca avurishwa amasengesho no kwisonzesha no kwihana. Hanyuma nyina yari karabaza umuganga yamuvuye ati mbega uyu muti avujwe yari yagombye kubanza kwivurisha ibimazi n'amashikanwa, no kuvuga bwa buryo bwa kera bw'amaraso y'impene n'ibiki, ntiyakira ariko avugwa n'amaraso ya Yesu. No kuvuga byari bihurikiye mu kwihana no mu gusenga, mu kwisonzesha. Nuko nyina yari karabaza ati mbega none uwo muti umuntu arashobora kukoresha no mu bindi? Yishugwa ati uwo muti uvura indwara zose. Reka nkomeze aho byari bigeze. Mu Kristokazi yabajije umuganga ati none ndakwinginza nkorera udupaki 12 twibi binini kuko nifuza kutazagira iyindi miti nywa. Wa muganga acayishira ngo ibi binini ni byiza kuko birinda indwara kandi bikanazivura, ndetse umuntu abikoresheje neza bimubeshaho ibihe byose. No kuvuga ngo uriye kuri Kristo, ubaye hasenga, ubayeho yihana, azobaho ibihe bidashira. Ariko rero nshuti yanje mu Kristokazi, ugomba kunywa uyu muti nkuko nabikubwiye, kuko nutabigenza utyo ntacyo uzakumarira. Bisobanura ngo umuntu abwiriza gusenga uburyo bwemewe n'ijambo ry'Imana, kwihana mu buryo bwemewe n'ijambo ry'Imana, kwisonzesha mu buryo bwemewe. Hari abantu umuririmbyi yavuze ngo yemwe abitanga ubufuti, hari abantu basenga uburyo butemewe, hari abantu mvuze ngo butemewe si ukuvuga ngo bwemewe n'igihugu canke bwemewe n'ishengero usengamwo, no, butemewe n'ijambo ry'Imana.
hari abantu basenga uburyo bunyuranye n'ijambo ry'Imana, hari abantu bihana uburyo butemewe n'ijambo ry'Imana, hari abantu bisonzesha uburyo butemewe n'ijambo ry'Imana. Mu ijambo rimwe noneho ndavyibuka no mu igitabo cy'abavugishwa n'Imana Yeremiya, hari ahantu handitse yuko abanyisirayeli ngo bavugwa imirenzako. Hari igihe umuntu rirakora uburyo akitwa ngo reka akora Imana ariko ayikorera mu buryo butemewe. Iyo umuntu abikoze muri ubwo buryo rero ntacyo bimumarira. Reka nkomeze. Wa muganga aherako aha mu Kristokazi ibinini byiwe bwite n'iby'abana n'ibyambabazi, yihanangiriza Matayo wa musore yaragwaye ngo ntazongere kurya ibiribwa bibi, maze arabasezera. Muribuka ko Mwirinzi yari yasezeranije babahungu mu gihe babyifuza ko bashobora kumubaza ibibazo bibafitiye umumaro ko azabasubiza. Nuko rero Matayo yari agwaye aramubaza ati, ni kuki ino miti irura cyane iyo umuntu ayinyoye? Bisobanura ngo ni kubera iki kwihana bimera nk'ibigoye nk'ibivunanye, kwihana kwisonzesha ni kubera iki bigoye. Nigeze kubabwira umukobwa umwe twakorana ibikorwa by'Imana yari umuvugishwa, bakamubwira ati naka usenga bawisonzesha kugira ngo usengere iyo ngabire yawe. Ngo rega nguyo nzi ko nzinduka nisonzesha ngo wajambyuka inzara yanyishe ngo nkacanja. Donc kwisonzesha, gusenga, kwihana ku muntu ndabivuga gute, kenshi biragumye, bimeze nk'ibigumye ku muntu, ariko abamaze kubimenyera abibabeshaho kandi biraborohera. Reka nkomeze. Wa muganga naringeze ngo yego mumbabarire, reka nkomeze, ndabonye aho naringeze. Mwirinzi yaciye yishura Matayo ati, nukwerekana ko ijambo ry'Imana n'ibyaryo byose byakigwa nabi n'umutima wa kamere. Matayo ati, ni kuki umutima ufise akamaro? Ndasubiramo. Ati, ni kuki umuti ufise akamaro uhitisha cyangwa utuma umuntu acibwamo, kandi ukanatuma umurukisha, ugira gute, utuma vomisa, utuma yoga. Ni kuki umuti ufise akamaro utuma umuntu acibwamwo akanayogwa? Mwirinzi ati, iki rero ni ikiganiro nogiranye n'umukristo ariko abaza umukozi w'Imana cyangwa ariko arasiguza. Nawe ibi ariko arabaza birashobora kugira akamaro. Ni kubera iki amasengesho avuna? Ni kubera iki kwihana kenshi bigumira umuntu? Inyishu ya mbere yishuwe ivuga ngo ni ukwerekana ukuntu ijambo ry'Imana n'ibyaryo byose kamere k'umutima, kamere k'umuntu kabyakira nabi, ntikabishaka. Matayo rero yaciye ashishikara kubaza rero igituma umuti ungira akamaro ubwirizwa gutuma umuntu kenshi acibwamo canke akanavomisa. No kuvuga ibiri muri we biba ngombwa ko bisohoka bikamuvamo. Ni kubera iki umuntu agomba gukira neza canke agomba gushikira ubugingo budashira, abwirizwa ibiri muri we bibwirizwa gusohoka. Ibyo byose bibwirizwa gusohoka. Reka dukomeze twumvirize uko yamwishuye ngo nukwerekana ukuntu ijambo ry'Imana iyo rikoze ku mutima riwutunganya rikaweza. Yesu nashimwe. Kuko urebye ibyo umuti ukorera umubiri, ijambo ry'Imana ribikorera ubugingo. Nubu ijambo ry'Imana iyo rishitse mu mutima ugomba ubugingo, rituma ivya kera bisohoka. Matayo ati, naho ikirimi cy'umuriro kizamuka mu kirere n'imirasire y'izuba ikamanuka igera ku butaka, byo bitwigisha iki? Murumva kino kibazo ingene kiri mu bwenge.
imbere z'umuriro ziduga zija hejuru, ariko imirasire y'izuba yoyo iterija hasi. Mwirinzi aramwishyura ati ikirimi c'umuriro kizamuka kitwigisha ko dukwiye kuzamuka tukagana mu ijuru dufise ubushake bugurumana kandi bwemera. Bisobanura ngo umuriro kuko ubucaniwe ku isi uturuka bigaragaza ko natwe tubwirizwa kuduha. Naho imirasire y'izuba igirira isi neza, itwigisha ko umukiza w'isi nubwo ari hejuru cyane atumanuriraho ubuntu n'urukundo byiwe. Matayo arasubiza ati, arongera arabaza ati amazi y'ibicu ahava hehe? Urundi ati hava mu nyanja cyangwa ava mu biyaga. C'est la géographie ou bien la physique, c'est quoi ça? C'est la géographie. Bijya bintu byita ngo iki? Ni byose birasa, byose birafashanya. Mwirinzi ati ko abakozi b'Imana Matayo cyabaza ati none ibyo bitwigisha iki? Kuba amazi y'ibicu ava mu biyaga. Urumva ibicu bimanura imvura bikora hejuru bimanura, ariko kandi biba byavuye hasi biduga. Bitwigisha iki? Mwirinzi ati bitwigisha ko abakozi b'Imana bagomba kuyobogwa n'Imana. Bitwigisha ko abakozi b'Imana bagomba kuyobogwa n'Imana. Burya bwa bundi ibintu byose tubona bifise amasomo. Reka dukomeze. Matayo arongera abaza ati ni kuki ibicu byikamurira ku isi? Mwirinzi ati byerekana ko abakozi b'Imana bagomba gusesekaza aho bari hose ibyo bigishijwe nayo. Aka karumvikana. Matayo ati ni kuki izuba rizana umukororombya rizana umunywa amazi? Mwirinzi ati ni ukwerekana ko amasezerano y'ubuntu bw'Imana akomejwe muri Kristo. Matayo ati ni kuki amasoko asakaye ku isi akomoka ku nyanja? Ni kuki amasoko asakaye, ni ukuvuga akwiragiye, voilà. Ni kuki amasoko akwiragiye ku isi akomoka ku nyanja? Mwirinzi ati kugira ngo twigishwe ko ubuntu bw'Imana tububona kubw'umubiri wa Kristo. Matayo ati ni kuki amasoko amwe aba mu mpinga z'imisozi? Kakantu iwacu kariho ku mazi y'umwami. Ni kuki amasoko amwe aba ku mpinga z'imisozi? Ni ukuvuga haya amasoko nibyo murabyumva, batabizi muraduga imurambya murabe, uriko uvuye mu Bugarama ugenda nk'uri kagenda mu Bukeye, hejuru gato musi gato yahari urusengero rwa Pentecote rw'Ibusekera hariho isoko rikomoka hejuru ku musozi, isoko ry'amazi. Abantu bafatiriye nzira RN1 bahora babibona, bahadandariza utuntu tw'imboga, ibintu mwe n'ivyo. Ni kuki amasoko amwe aba ku mpinga z'imisozi? Mwirinzi ati ni ukugira ngo herekanwe ko umwuka w'ubuntu uzasesekara mu mitima y'abakene n'aboroheje. Yesu nashimwe. Nivyerekana ko nimba hari amasoko akomoka hejuru ku misozi, nivyerekana ko n'ubuntu bw'Imana cyangwa bw'umwuka wera nabwo buzoba ku bantu umengo ntibari bakwiye kugirirwa ubuntu, aribo abakene n'abaciye bugufi nyene. Matayo ati biterwa n'iki ko ururimi rufata ku rutambi rw'itara? No. Biterwa n'iki ko urumuri, voilà. Biterwa n'iki ko urumuri rufata ku rutambi rw'itara? Ibi abavutse bo barashobora kutabihambya. Hari udutara twahora dukoreshwa aho hambere hahise, twebwe tukiri batoya turiko turakura, utuntu bitu dukoroboyi barafata hari amatara wasanga
ameze nka kizungu, ariko hari n'ayandi yaba ameze nk'akantu ndakiteguta akantu k'agakopo bagashiramo amazutu, bagaca bashiramo ikintu c'igishambara gihinze kigashungurukira mu mazutu hejuru, kikaca kigira umutwe bagafundika udomye kakampi, ni ukuvuga kaca kaka. Rero niko bakoresha mu kumurika mu nzu. Yego, naha rero babajiye ngo ni kuki urumuri urwo rumuri rufata ku rutambi rw'itara. Mwirinzi arishura ati no kugira ngo herekanwe ko ubuntu bugomba kwaka mu mitima yacu niba dushaka kugira urumuri nyakuri rw'ubuzima. No kugira ngo herekanwe ko ubuntu bugomba kwaka mu mitima yacu, ni ukuvuga tubwiriza gukora iby'ubuntu, tubwiriza kugira ngo nimba dushaka ko tuba umuco nyakuri, neza ko byumvikana. Matayo ati ni kuki urutambi rw'amavuta ni kuki urutambi n'amavuta bigenda bishira kugira ngo urumuri rw'itara rubeho. Aya mavuta bavuze nayo mazutu nyene navuze. Ni kuki urutambi cya gishambara navuga batiburira muri ya petrol, ni kuki urwo rushambara cyangwa urutambi n'amazutu bigenda bigabanuka canke bihera kugira ngo rwa rumuri wa muco ushishikare kubaho. Mwirinzi ati no kugira ngo herekanwe umubiri n'ubugingo ndetse n'ikiremwa cyose bigomba kwitanga kugira ngo bibashe gukomeza ubugingo bw'Imana muri twebwe. No kuvuga ko hari ubugingo bw'abandi bantu bubwirizwa gutangwa kugira ngo abandi barokobwe. Matayo ati ni kuki ikinyoni citwa nyirarugabo, sinzi mu kirundi iyi nyoni ingene yitwa da, ni kuki ikinyoni citwa nyirarugabo cikomeretsa agatuza n'umunwa waco. Mwirinzi ati no kugira ngo kigaburire amaraso yaco abana bacu. Ibyo bikatwereka ko Kristo akunda cyane abana biwe, ubwoko bwiwe, ku buryo abacunguza amaraso yiwe akabakiza urupfu. Matati kubika kw'isake kutwigisha iki? Mwirinzi ati bitwigisha kwibuka icaha no kucihana nk'uko Petero yabigenje. Uko kubika kandi kutubwira ko bukeye uko kubika kandi kutubwira ko bukeye kuje gutuma utekereza kuri wa munsi uteye ubwoba, umunsi wa nyuma w'urubanza. Nyuma y'ukwezi abari mu rugendo bamenyesha ba nyir'inzu ko bumva bakwiriye kugenda. Aha bya bibazo byari bigarukiye aha. Bamaze ukwezi bavuga ko bifuza gukomeza kuko bari ko bagana urugendo ruja mu ijuru. Habari ni nka kwa kundi umuntu ashobora kumara iminsi ari mu nzu y'umukozi w'Imana agiye kugira ngo azohamara iminsi asiguza iby'urugendo ruja mu ijuru, canke ashobora kwimara ku rusengero. Noneho Yozefu yari mutoyi, Yozefu karagahererezi. Noneho Yozefu abwira nyina ati ntiwibagigwe gutuma kuri musobanuzi ngo atwohereze ruzirabwoba kugira ngo aduherekeze mu rugendo rusigaye. Mukristokazi abwira Yosefu ati mwana wa, uzi ko nari mbyibagiwe. Yandika akandiko maze agaha umunyarugi ngo arebe umuntu yizeye ko akamugereza kuri musobanuzi. Aho musobanuzi akaboneye amaze no kugasoma, atuma ukazanye ngo agende ababwire ko azamubarungikira. Nuko bene urugo babonye ko Mukristokazi ashaka kugenda, batumiza
abarutuyemo bose ngo bashimire umwami wabo kuba yarabohereje abashitsi beza kandi bafite umumaro. Nuko babwira mukristokazi bati nk'uko ari akamenyero ku bagenzi bose banyuze hano, turashaka kubereka ibintu muzaja mutekerezaho igihe mugenda. Baherako bajana mukristokazi n'abana biwe na Mbabazi mu cumba, niko kubereka itunda risa na rya rindi Eva yariye akarihako n'umugabo wiwe, maze rigatuma birukanwa muri paradizo. Niko kubabaza rero bati murabitekerezaho iki? Mukristokazi ati sinzi niba ari ibyo kurya cyangwa ari uburozi. Baherako barabimusobanurira. Mukristokazi biramutangaza, maze yerekeza ibiganza byiwe mu ijuru. Babajana noneho ahantu, maze babereka urwego rwa Yakobo abamarayika barimo bamuzaho. Ibyo ni ya za nkuru dusanga mu Itanguriro igice cya 28 mu wa 12. Birabashimisha cyane kubera ukuntu abamarayika bazamuka bashatse kubajana kubereka ibindi bintu. Yakobo abwira nyina ati basabe tube tugumye hano akanya kuko hari ibyiza biteye amatsiko. Bongera kwihera ijisho, hanyuma babajana ahantu hamanitse umubumbe w'inzahabu, maze basaba mukristokazi kuwufata kuko byari ngombwa cyane ko bawujana bakawushira ku mwenda w'ubwato, ku buryo umuhengeri cyangwa umuhengeri cyangwa umukuba uza utazabahungabanya. Arabibashimira cyane. Bongera kubajana kuri wa musozi Aburahamu yari yaragiye gutambiraho Isaka igitambo. Babereka uruhimbi n'umuba n'umuganda w'inkwi n'umuriro n'isezerano, kuko na n'ubu biboneka. Bamaze kubibereka neza, bazamura ibiganza maze bashimira Imana cyane, bagira bati mbega ukuntu Aburahamu yakundaga shebuja, mbega n'ukuntu yari afite umutima wo kwitanga. Ni ukuvuga bariko bagenda babereka, babigisha ibyo genda bibagira akamaro. Imana imfashe muze kugenda mutahura. Hasi ndiko ndagenda nsobanura cyane kuko aho ndiko ndasomera umwanya ndabona ugiye guhera. Bamaze kubona ibyo byose, Mwirinzi abinjiza mu cumba barimo mu cumba bariramo, niko gutangira kubacurarangira inanga, anabaririmbira agira ati mwa bwoko bukiranuka mwe, nimunyumve muze aho ndi twifatanye, kandi imitima yanyu yuzuye imbaraga nsha, indirimbo zayo zigere mu marembo y'ijuru. Mubisubiremo, musimbagizwe n'ibyishimo, kugira ngo buri munsi muhabwe ibyiza byinshi by'ubutunzi bunejeje butangwa n'umwami ukomeye mukorera. Bakiri muri ibyo, umuntu arakomanga, umunyarugi arakingura. Nuko babona ni Ruzirabwoba. Amaze kwinjira, ibyishimo birabasaga kuko abagenzi bari bacibuka ukuntu yabakirije cya gihanda hamwe n'intare. Maze abwira mukristokazi ati abwira mukristokazi na Mbabazi ati databuja yohereje buri wese muri mwe icupa rya vino n'impeke zikaranze hamwe n'imicungwe 2, naho abana aboherereje ibyamwa biryoshye cyane birimwo n'inkere kugira ngo mugende mwibobereza imihogo. Batangira kugenda bose, Mwirinzi na Mwubahamana barabaherekeza.
Bageze ku rugi mukristokazi abaza Ntagoheka umunyarugi niba nta muntu aheruka kuhanyura. Ntagoheka aramusubiza ati hanyuze umuntu umwe vuba aha, aribwo wambwiraga ko habayeho kwibwa gukomeye mu nzira y'umwami muza kunyuramo, ariko ngo abajura barafashwe kandi ngo bazacigwa urubanza. Mukristokazi na Mbabazi batangira kugira ubwoba, ariko Matayo avuga ati mama, nukwiye kugira ubwoba igihe cyose turi kumwe na Ruzirabwoba uduherekeje. Nuko mukristokazi abwira uwo munyaruga ati mwene da, sinzibagirwa ubugwaneza wangiriye kuva nagera hanje n'abana banje, none sinzi icyo naguhemba. Ndakwinginze akira aka kantu n'ikimenyetso c'icubahiro ngufitiye. Amufumbatiza agashusho k'umumarayika gakozwe mu izahabu nsha. Nuko Ntagoheka aramwunamira cyane, niko kumubwira ati imyenda yawe iragahora yera, kandi umutwe wawe ntukabure gusigwa amavuta. Arakabaho Mbabazi iteka ryose, ibikorwa byiwe bigwire. Nuko abwira babahungu ati ntimwishinge ibinezereza byo mu busore, ahubwo mushaka ukuri, ukwizera, urukundo, n'abambaza Imana bafite umutima ukeye. Bityo muzatera nyoko ibyishimo kandi abanyakuri bose bazabashima. Nuko bagenda bishimiye uwo munyarugi. Imana ibahezagire. Mwami Yesu, ndagushimiye ndagukengurukiye ko ubanye natwe muri iki gice cya 13. Turakwiragiza uzobane natwe mu gice kigira 14, uzobane no mu bindi biganiro twifuza gukora kuri ino televiziyo yaduhaye, kugira ngo abantu bawe barusheho kuronka ibakwiye. Ni mu izina ryawe gira Kristo Yesu tubisabye, amen. ukaba nawe ufise intahe bifuza gutanga cyangwa izindi nyigisho cyangwa ugomba kuduhuza n'ubifise, twandikire kuri ino nimero ya WhatsApp 68 884 981 68 804 981 canke 68 42 14 47 68 42 14 47. Kaze twiteze intahe zivuye muri mwebwe kugira natwe tuzisangiza abandi. Izina rya Yesu rirusheho guhabwa icubahiro. Kaze, Imana ibahezagire. Niyo meza ndayakunda ntahatanezera.